wagafora salaye kalalidi nusyamfos patosetsa hashuni wangeli mudares lamera wangeli chohotenni kumetsa sarora hashu wagafora ammani atonta ketsa smerna dora hashu kawatetsa wangeli chohotenni kumetsa sarora hashu wagafora ammani atonta ketsa smerna dora hashu kawatetsa Shalom, shalom, shalom. Damota pullasa allana shanto amban giya fe sinta bagara colbu ente beyosa magazeni fe gidduan la'an nabiya abneti xosay denti doge nu bitan qashetida iita ayanata denti agenne saban hagazwan bantayo hasamintan tamane hospune tamane lapuna fe domidi tamane udugna kanashin la'an konferansiya kessiyo gishaw onneka ha amban lataman hezu shuchata lagdena wolayta motandiya mule yidi haydi shaketite iita ayana etaragdi qachana nu bitesi dendida xosara issipe gididi nabeka idi agaziyo agazan yidi harganchaka fati biite እንኳን ደስ አላችሁ በሸንቶና አካባቢ የምትገኙት የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በሙሉ ከሚያዝያ 17 እስከ 19 በሚደረገው በመንፈሳዊ ኮንፈረንስ በነቢዩ አብነት በሚደረገው በመንፈሳዊ ጥሪ ተካፋዮች እንድትሆኑ በእግዚአብሔር ጥሪ እናሳስባለን። በቦታው እኛም እንገኛለን። ነቢዩ በታላቅ ጸጋ ያገለግላችኋል። በሰላም ቆዩ። እንኳን ደስ አላችሁ ሻንቶ አካባቢና ነዋሪዎች በሙሉ። ለምድራችን እግዚአብሔር ቀብቶ ያስነሳው ነቢይ አብነት በሻንቶ ከተማ ከሚያዝያ 17 እስከ 19 ኮንፈረንስ ስለሚያወጣ መታችሁ የኮንፈረንሱ ተካፋይ እንድትሆኑ እንጋብዛለን። ለኢትዮጵያ ይጸልያል፣ ለምድራችን ይጸልያል፣ ለበሽተኞች ይጸልያል። ስለዚህ መታችሁ የተካፋዮች እንድትሆኑ እንጋብዛችኋለን።